laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد أيها الإخوة الكرام الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء أيها المشايخ والأئمة الدعاة أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور أوجه إليكم جميعا أطيب التحيات وأزكاها تحية إسلامية أخوية ودية خالصة مباركة وطيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تفضل الإخوان فنحن في غاية السرور وفي شديد الفرح لكوننا معكم في هذا المكان المبارك أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان والتوحيد والتقوى لكي نتحدث عن ما خلقنا لأجله ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فقد طرحت إلي مواضع عديدة التي كلها تتعلق بشؤوننا الحيوية والدينية، منها كيف نعيش في هذه البلدان الغربية، ومنها الحقوق الزوجية، ومنها الترغيب في طلب العلم. فاخترت موضوعا الذي أعتقد وأتأكد أنه هو يشمل
هذه المواضيع كلها. إن شاء الله أحاول في هذا الموضوع حتى آخذ شيئا في كل من هذه المواضيع التي أطرحت علي، ألا وهو التقوى. قبل الشروع أو دخولي في الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم وموافقة بالكتاب والسنة ونافعة للأمة المحمدية. وأسأله جل شأنه أن يجعلكم أيها المستمعون الأعزاء الأحباء الأفاضل الأكارم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. haray musidɓe julɓe tedduɓe neniraɓe an baabiraɓe an e karmankoɓe an o ŋaccanayɗan hakke. haray ko adi kon hiɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam, o neminɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi, o arsikuɗo en wongol en julɓe. kala ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴori jiyangal e hoore ndiɗo leydi, kala tawa ko jiyangel heɓi e hoore ndiɗo leydi ta ko moƴƴi, ta ko o weltori ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. kanko tu woni ko tagata, kanko tu woni ko arsikata, kanko tu woni ko katata, kanko tu woni ko lamminta, kanko tu woni ko fewnata, kanko tu jogii cellal. kala ko wiyete moƴƴere kon fof himo hertori ko kanko jeyi. Allah daali biyadika alkhayru, يعني أي الخير بيدك. ذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ko kanko woni ko hertori saabije mbirdan ɗan, saabije ko wirni kon. hay e goto anda ɗum si wona kanko, hay goto anda ka ɗen saabije woni. bimana magasin ji ka arsikeji ɗi woni ton, ka cellal woni ton, ka jawdi woni ton, ka teddungal woni ton, ka laamu woni ton. ɗin magasin ji fof saabije mun ɗen ko kanko goto jogi, kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hay goto anda ɗen si wona kanko. o wi noon dendanagal ko tagi kon fof mo marani ɗum magasin hu, ka arsike hummu woni, ka foofango hummu woni, ka tedduku mu woni, ka cuuroy mu woni, ka ɓeygure mu woni, ka wayasiji mum, ka visaji mu woni. ko o tagi kon fof mo waɗani ɗum magasin hu sokki ɗon jogii saabi on. Allah daali wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. ala hay e hunde si wona meɗen jogii saabiji arsike mu'um, min tippinta kadi si wona ber ko min eɓɓi ko min yiɗi. ko kanko hertori ɗum. hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen jaɓi ko bajjo seniiɗo, hiɗen jaɓi ko yaajuɗo yurmede, hiɗen jaɓi ko jaɓɓowo tuububuye, hiɗen qirro lo ere men telen masengo ko yamiri en kon, lo ere men telen masengo yurmede makko nden. hiɗen jaɓi qirriti wondema ɗen hatto jinni ko o jeyi kon. hiɗen tawa e ɓemɓe o wi'i hino jokkimo no toro ko o jogii kon bimbi e kikiiɗe jamma e yalroma. Allah daali yasaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'an. ɗen tawa e ɓen hiɗen haton jinni. hiɗen jaɓɓi signature makko o wondema ko kanko tu woni galo, ko heddi kon fof no waasiɗi no haton jinni e ko jogii kon. ya ayuha nnas antumul fuqara ila llah wallahu wal ghaniyul hamid. hey kono yo yimɓe on fof mon kon waasi ɗum, on fof kon hato jimɓe ko Allah jogii kon, ko Allah woni goto bajjo seniɗo patron on. hiɗen accepte ɗen jaɓi. hiɗen juula e nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. on mo jam e kisi e woni e muɗum neliraɗo, saabu yurmede wonande ɗeɗo mofte. ɓurɗo teddude adamayankoɓe ɓen, ɓurɗo teddude e annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen. eɗen duwano yimɓe nder suudu makko nun, ɗum woni ɓeygure makko nen. e dennanangal ɓen addinoɓe jaɓɓade ko addi kon fewndo satti, fewndo andanoka ndiyan heɓoto e mum, fewndo andanoka mbuuɗi heɓoto e mum,
fewndo andanoka teddungal heɓoto e mum fewndo tawno mo naati ko bugeteɗo kaaƴe ko wareteɗo ko raɗeteɗo nootinoɓe mo on sayi ɓen ko ɗum woni sahabaɓe makko ɓen hiɗen jaɓi ɓe fop maɓɓe en sennidora hay goto e maɓɓe ɓe fop ɗen jaɓi ko yimɓe moƴƴunoɓe hiɗen jaɓi e maɓɓe ko qur'ana yewti fi maɓɓe kon qur'ana tabintinnaniɓe peewal e kulol allah e fodede aljanna allah daali assabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar walladina ittaba'uhum bi ihsanin radiallahu anhum dendanagal adinoɓe notade ɗum ɗo ɓen wonno hakkude iwnoɓe makka ari madina e hakkude wonnoɓe madina jaɓɓi iwɓe makka ari ɓen e luttitunoɓe makka ha gasi tawi ya waali arde jokkitoyi ko ɗum wiyete walladina ittaba'uhum bi ihsanin no wawi wonde kadi enen iwtirɓe ɓawo maɓɓe jokkitoy kadi ɓeɗo fof allah daali o welama ɓe ko mapini en kon hande ko jibiɗen kon sen heɓay kamɓe ɓe siñanama enen hiɗen ɗaɓɓude si allah welete en so yiɗa en kamɓe noon qur'ana wi radiallahu anhum allah welama ɓe haray no wonani men teddugal mawgal menen délégation iwruɓe ɓen Bruxelles ari ɗo ɗulle ko Alhaji Tidiane Diallo e Oustaz Ahmad Ba no wonani men teddugal mawgal e welo welo tiiɗuɗo nde men tawdete e moɗon e o nokku tedduɗo yeeso ɗeɗo geece ɗe allah subahana taala nurɗiniri peewal e kulol allah yiwgol wawoɗo jamaɗo fop e ndiɗo leydi wiyetede Espagne e ndeɗo saare wiyetede Barcelone menen ko noon men noddirta tawa ɓeɗo fof muɗum ko hakkude heɗotoɓe yewtere l'islam e hakkude fiinotoɓe e hakkude rewoɓe allah subhanahu wa taala ɗum ɗo hino heccinɗinna yeeso julɗo saabu buy sikkay ko heewi kon e ɗeɗo leyɗe Europe haray mo ari e ɗeɗo haray ko tufowo hoota nur waɗa koɗol ma goɗɗum ngo alhamdulillah shukru lillah jakawa moɗon onon ɗo fof no wawi wonde e sifawa ndeɗo saare ɗum ɗo no heccinɗinna neɗɗo mo tawata hino yiɗi ko fi deftere allah nden e sunna nelaɗo on ɓantoto ko ande aray musidɗo mo wonɗo yewde on ko musidɗo mon gaso wonde miñirawo woɓɓe mon gaso wonde gueɗal woɓɓe e moɗon gaso wonde almuɗɗo talibajo woɓɓe e moɗon na ko nane ɗon kono no wiye sa tayib gasali wonde si wona miñirawo moɗon musidɗo moɗon mo tawata alluwal mungal naafi hino towi hay seeɗa haray inchalrahman en ɓeydodiray ɗo seeɗa ko tagira ɗen saabu mum kon ɗulle ko kaɗo dinal islam e cheikhuɓe meɗen ɓen ɗo ɓe makani e mawduuji busɗi yiɗuɗo ye waɗu woɓɓe mon no yiɗi e waɗu fi haqqe jombindirɓe ɓen sifa o conférence mum wanno New York woɓɓe moɗon no yiɗi e yewtu fi dargal woɓɓe moɗon no yiɗi e yewtu fi ko honno julɗo wawirta wonirde e ɗeɗo leyɗe o wuura e majjata himo daɗi mawduji ɗin ɓay ɗuuɗi mi suɓanike en mawdu no wiye kulol allah no wiye tagwa momi tañƴini e no gasa ko ɓuri heewde e ko landa kon hino wawi wonorde e nder mawdu on tigi tigi toro allah subahanahu wa taala yo allah arsi kanko mi yewta e muntako ko wondi e ƴiyaltako fi allah kadi woni komi yewtiri mi toromo kanko allah subahanahu wa taala onon ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe kala ka ɓaŋŋorɗon seeni ɗon ngal ɗo tummodiral no woodi woɓɓe mon ɗo région mo ɓe wi on e nder Espagne tawa hino ɓuri kilo temedere e hakkude ɗon ɗen e ka wonɗen ɗo ɗen wakkiliɓe seeni en tawde ɗo ɗen haray on fof moɗon en torki allah subahanahu wa taala yo allah waɗu joddi seena mum on yafanede bakkatuji kañum e natede aljanna e dandede lette ɗen yo allah faamin on komi woni yewde kon o holla on ko woni gonga kon e mum arsika on jokkugol o holla on komi faljata e muusi mi ari faljude o arsika on accitugol kadi ko wannon kaɗo dina l'islam ko allah jeeyi ka hay goto konngol mum wata wonde fello e kaɗo dina imam malik makino wondema kala yewtuɗo e kaɗo dina no woodi ko jaɓete e ko yewti no woodi ko salete si wona omo gabru mum waali ɗo ɓe sappini rasul sallllahu alayhi wa sallam ande kadi komi woni on yewtude e mum kon koko foteten e mum ko ɗum ɗo kadi wonno ko allah subahanahu wa taala dalanno nelaɗon yo yeetoɓe o yewtata ɓen allah daali ka ɗerol sakkitingol ngol ga suratul anbiya allah daali fa in tawallaw fa qul adantukum ala sawa yeetoɓe komi ewni on e mum konko ko foteten e mum
yani kala ko mi wiiɗo yo waɗu miɗo duwa wadde, kala ko mi wiiɗo yo accu miɗo duwa accude, ko huluɗon kollan huli ɗum mi heɓali garanti ɗon huli lette Allah ɗen min kallan huli ɗe, ko falɗon kollan faala ɗum aljannaji makko ɗin min kallan faala ɗum mi heɓali lettere iwruɗo ko Allah wondema mi asiri. Donc on andi ko affaire mo foteten e mum, yani koye wallidir e muɗum ha en fof maleɗen daɗen ko ɗum Allah daali wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wallidire e dow ɗiggere kañum e kulol Allah. Jon noon artugol ka mawdu men inchallah mi jonnay tan juutuɗo hana mo kala landoto ko faala o, mo kala landoto sengo mi kadrata conférence o min na ko fi ɗum ɗo tun landoto ɗon fi ɗum ɗa taw lando, kala landotoɗo fi ñawoje figu ñawoje dina ma ɗum fi sifa ko ɓe wiɗo kon fi dangal ma ko waytata e ɗum ma haqqeji jombidirɓe haray antenne on no uddita ha ɓaari mo kala lando kala ko humpa e ñawoje dina muɗum si tawi mi gayni exposé on mi daara si mi wawa e ñokkude bi mana conférence on hana mi juutinali fi on heɓu tan e fi yoɓe saykuɓe men wonɓe ka tabal ga wawa heɓude ko ɓe wurtanta seeɗa e konguɗi komi yewti comme ma ko ɓe ɓeyditata taaligatuji wona ɓe seykuɓe men docteur ɓe men hoɓɓe men ɗo certainement haray heɓoyta ko ɓe ɓeydi kañum e Oustad Ahmad en ɓeɗo fof e hedditiɓe e seykuɓe meɗen ɗo inchalrahman ko hirde l'islam ko tumbodiral l'islam mo kala no mari gueɓal e nder muɗum wona monopolisugol murandu waɗa dictatoriagal woni nder ɗo haray ko ɗum woni nder to haray ko fi taqwa fi kulol Allah wonɗen haalde fi muɗum ko honɗum woni kulol Allah, ko honɗum woni attaqwa e ko wiyete attaqwa kon ko non konngol ngol wiira ka hadisaje, ko non konngol ngol wiira ka ayeje Qur'an, ko honɗum non ngol firti gogo on famen taw ko wiyete ko kulol Allah attaqwa ko ɗum ɗo woni bindere diina l'islam o, diina l'islam o fof no hawtodiri mari e nder muɗum oɗo l'islam o wata marsude e ɓaawo taqwa, o wata marsude e ɓaawo kulol Allah. Dennanagal mofte feƴƴuɗe ɗen fof fuɗɗori annabi Adama ha yewti annabi Nuhu en ha yewti nela sallam annabi Isa en annabi Musa en ɓe fop maɓɓe Allahu lanɗo yamirnoɓe ko wiyete kulol Allah ko wiyete taqwa ko. Allah dali ka suratu Nisa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, min yamirino ɓe yimɓe ɓe min tippinno defte e mum ko additi on, min yamiri on onon kadi on hulu Allah. Ko ɗum ɗon kadi woni fi dendanagal annabaɓen ko ɓe nelira kon fof ko fi yo Allah subhanahu wa ta'ala wotindina waɗe goto o rewe. Allah dali ka suratu Nahal ayaje fuɗɗorde sura on yunazzilu almalaikata birruhi, Allah subhanahu wa ta'ala o daalihimo tippina malaikaɓe ɓen wondude e wahayi on, wondude e ruhu on ala man yasha'u e dow ɓemɓe o welaɓe o yiɗi min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, ko bi imminiri on ko miniri on ko yon zertin ko yo waajo wondema reweteɗo wo ala siwana min fattaqun hulela rento ɗon en ko andirton ko wonɗen haalde ko fi ɗum hino hawni no hurɓini ko sabbu ɗum ɗon e hoore mum Allah jaɓɓirta ko wonɗen mo rewde kon, par ce que rewgol Allah subhanahu wa ta'ala affaire o nawigol a rewi ko est ce que jaɓama na a rewi tungoy a rewi kono hi ko rewɗa kono noon jaɓama ka jaɓaka par ce que ko simo faala si o jaɓa so faalaka o jaɓata so jaɓali a perdi. Hay goto wawata ɗo wiwde ɗo goɗɗo bon mi juuli duuɓi 40
joni haray ko mi juuli ko fop mi anni ke mi jonnima ndara nan ɗon sangero o jawata ɗum ndaaru ɗon sangero ko mi juuli kon e nder duuɓi 50 fof jogo ɗon komo jawata ɗum c'est à dire ko makiti mo goto pet sodata so sodali a perdi dewal ko Allah tun sotta ɗum hay goto ala ɗon mo yewduɗa naɓa seraɗa waɗa honno rondo mi junjane ukku ngala hiren ɗumannoɗa jonnamo dewal ma ngal o jonne goɗɗum dewal ma ngal no wattita e jungo ma ko Allah tun sotta so soodi alhamdulillah so sodaɗa a perdi ko gandi kon ɗum watta julde ma goɗɗum ko hay fus joni noon musidɓe julɓe tedduɓe ko ngal dewal e hoore mum ko juuleten ko reweten kon ko sabu kulol Allah ngol singol ton Allah jaɓa si kulol Allah la ton o wi o haccitaka Allah dal ka sourate Maida innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ande ko Allah lan ɗon subhanahu wa ta'ala jaɓanta ko rewata kon ko huloɓe Allah ɓen ɓe hulata Allah ɓen o haccitaka e dewe maɓɓe ɗen joni noon hunde tawata ko sabu may ko rewatamo kon nden ko nde important ka ko ɗum wanno yimɓe asalafu salih yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe goɗɗo e maɓɓe wi'ino hara o rewno Allah ko yata duuɓi 40 Allah subhanahu wa ta'ala jaɓana mo haysi ko astaghfirullah goto pet mo wi ma julde wotere waggudu goto mo juuli o anda Allah jaɓi o wiya Allah yo Allah jogo ɗum ɗon tun ko heddi kon fof yo terto duuɓi 40 ko o toro kadi Allah yo Allah warmo nden ñande taw o wuuri to ɓaawo ñande o andi Allah jaɓanimo astaghfirullah goto mo wi ɓe landimo fi honɗum o wi si tawi o hewti titre yo Allah jaɓanmo gotel pettugol o rewi kanko hara o asiri par ce que o jeyama e muttaqina en par ce que Allah wi ko muttaqina en tun o jaɓanta huloɓe Allah ɓen tun so yi wano ɗe golle hajju ɗe yoton o hajju no satti hirsete ton ɗen tonji tew litraji ƴiƴam Allah wi kala tew ko hirsa ton kon fo perdi kala ƴiƴan kadi perdi e andi awa ani ni tigi tigi on Allah dal lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha tebbeli ko hirsa ton o wi hewtoytamo ƴiƴan ko ili o wi hewtoytamo andi marsali awa perdi ka o wi walakin yanaluhu attaqwa minkum ko hewtoytamo ko kulol Allah ko waɗirɗon kon ko ɗum hewtoytamo jonno ngolɗo kulol Allah fi mum no aanini no maapini telema sengo ka taarif andingol ko honɗum woni kulol Allah taarifu taqwa هذه الكلمة من أعظم كلمات العبادة وحتى العلماء حاولوا على أن يعرفوا هذه الكلمة حديثا وقديما بداية من هؤلاء الصحابة الأجلاء كلهم حاولوا أن يعرفوا هذه الكلمة مثلا يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال هو التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرهيب سيدنا علي في أن نقول كنون تقوى هنون كل الله سيدنا علي ماكي كوني كل الله كو بيجي ناي وعندي أندر بي بيجي ناي دو كو فال دو كو فويال تاي دو هذا بي من يوتي من في دانغال يوتي من كون من وني تادو يوتي من نون دو سيدنا علي ماكي كو ويتي كل الله كو بيجي ناي ara nun ɗum alkhawfu min aljalili ko hulugol o mawɗo wiyeteɗo Allah ɗimmun ɗum wal amalu bitanzili e gollitirgol tippide nden nde alqur'anare tammun ɗum wa rida bil qalil weltorgol seeɗa ber ko Allah arsiki ɗum kon yondinora ɗum nayaɓum ɗum wal istidadu li yawmi rahib hebilanagol ka tultata ton o wi kanko ko ɗum ɗo wiyete tagwa ɗum wiyete kulol Allah hulugol mawɗo o hulugol Allah nde ñanden ko min woni Lisbon mi inni
onon ɓe julɓe mi inni julɓe ɓe men tawi ɓe men tawi toon ɓen o waɗay ka ɗum ka vibration julɓe ɓe men tawi ɗon ɓe minni onon ɗo onon imanu goto e moɗon ko imanu capannoyo e amen wonɓe Conakry ɓen ɗum ko valable e mon ono yimɓe Barcelone kadi imanu goɗɗo e mon gonɗinal goto e moɗon ko gonɗinal capannayo e amen hawrodirta e gonɗinal goto e mon ko fi hon ɗum hiɗon e leydi ndi tawata hino mettani on fii hulugol Allah e rewgol mo gogo on tawo ɓurɓe ɗuɗude e mon ɗo wona hay goto wonɓe ga ɓe addi ɗum ko kañum debreni hoore mum ñeñini ha heɓi visa ari ɗimmum ɗum mo kala e moɗon ɗo fayda hino e golle mum no fawti hoore mum naya ɓum tammum ɗum no gasa hay goto e muɗum yumma mum e baabe mum ala ɗo e bappa mum ko yeeto ɗum ko ɗum ɗo mi wima mi yiɗa ɗum ɗo si iwti ɗon kadi yaasi on ko hakkude rewɓe wirtiɓe e gimi e gami ko ɗum ɗon ɓuri wonde favorable e yaasi on ɗe caɗeɗe wonɗon e muɗum hino woodi ɗo ka suuɗe e Allah yedde on tigi gera ko faala o ta goto sustamo landade wallahi si goɗɗo woni e ɗeɗo leyɗe o huuli Allah o juuli o rewi Allah haray o no kelɗi par ce que wela fi amma noon kamen to ka yiltorɗa o ko bappa ma inni ko baben ma hino ɓe yaɗa hay siɗa faala wadde fayda marsata ka kono ga siɗa faala wadde marsay ka koɗa simi inni imanu goto e moɗon ko imanu capannayo amen to joni noon ko wiyete kulol Allah ko hulugol jooma e surtout noon sanga ka tawata hino newanima yeddugol mo anditamo hulamo ta no welanima fi yeddugol mo ka wirni ka tawata ko an tun sa waɗi andotako sa huli ɗon jooma subhanahu wa ta'ala haray ɗum hino mawni ɗum hino jeeya ko wiyete alkhawfu min aljalil hulugol mawɗo o Allah daali inna alladhina yakhshawna rabbahum bilghaybi lahum maghfiratun wa ajrun Allah subhanahu wa ta'ala daali ɓe yimɓe ɓen hula jooma muɗum ka wirni ɓen hino mari yaafanede bakkatuji en joddi mawnudi joddi teddudi alkhawfu min aljalil wal amalu bitanzil e gollitirgol tippine nden gollitirgol alquran tawa kala programme maɗa ko waɗata ko alqur'ana landotoɗa est ce que alqur'ana no dagini est ce que alqur'ana no newni par ce que si tawi a voyage ay ɗa faala wadde aventure wiya ene alqur'ana no dagi kami jinda kami yaha alqur'ana wiya la wawi jinnude wa huwa allazi ja'ala lakum al arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur wallahi ala hay fus ko landoto ɗon de ko nde yetta ko hay fus ala ko landoto ɗon de ta nde yetta ko aventure bona ko kanko woni ko eltani o leydi yehe ka falɗo woto ñamum arsike makko on kono andon tun o gartoye ka makko ɗo woni haaju on kala ko moɓoyɗa eno moɓirɗa a hewtay ka makko ɗo fof darete kadi joni noon si tawi ange alqur'ana on dakori fi yandu way hino yaho wiya ene alqur'ana ko honno yarete ko ni tun ka ko honno alqur'ana men nani tu yarete dey wa tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa yoɓe taw yaru ni tun ko ɓuri moƴƴude noon e jooɓa ko kulol Allah yoɓe ara noon koko pays ka sutiɗa to landi kon ɓeynayi simen jonnete visa adday certificat de ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo artande poste ɗum ɗon fof no naati wa tazawwadu ara noon si ɗum ɗon fof noon timmi on newodiri Allah daali ya ƴettu dose molanaɗo ko wiyete kulol Allah ko watta ka saku hum kadi mi ɗum ɗo ko gosordu ɗum ɗum en nani fewn ɗo jangol no ton ko lekki jangol ko ɗum ɗo sa loowi ko lowata kon fof Allah wiya dal ɗon saku feerejo kadi lowa ton kulol Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa yoɓe ko ɓuri moƴƴude noon e jooɓa ko kulol Allah
jonnon no hewtirɗa ga landoɗa alqur'ana ko honɗum gollata ko honɗum dagi parce que Allah subhanahu wa ta'ala o dali wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba o dagini ɗaɓɓere nden no dagori noon o harmini ɗaɓɓere nden no harmiri noon hande onon Espagne hiɗon e crise molanaɗo ko yon andu wondema goɗɗo si ari e ɗeɗo leyɗe ko yo andu ko honɗum addi mo ko goɗɗum o mankira ko goɗɗum o ari ɗaɓɓugol kono noon no woodi ko heɓi taw wata o perdu ko heɓi kon ha gasa no gasa ko arani ko ronka heɓade e hay si tawi ko arani kon heɓike si tawi o perdi ko heɓi kon le zaki ko heɓi kon haray ko perdi kadi ma sali sen ari e ɗe leyɗe anden gogo on tawo hiɗen jogi ko wiyete ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ɗum ɗon kan heɓinoke ton ɗum ɗon heɓinoke se annaki jonnon si goɗɗo ari ɗo ɗaɓɓere o perdi wano wa la ilaha illallah muhammad rasulullah haray ɗaɓɓerde ma sali jarno par ce que kala ko goɗɗo heɓi ka adna ɗo pellete ñande goo yimɓe ɓen tummodiray wiya yo Allah hirnomo yaafomo foti no ñande ɓe wolantamo ɗum ñande o ƴettete o yaltine hakkude ɓeɗo yimɓe o naɓe e burure gayka jase o waɗe nder ton leɗɗe waɗe haa ko waɗe leydi dewte hoore ɗon ceerno si tawi nden ñande ko landete ɗon kon o naɓora haray marsirali mo adna o ka haray ma sali ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daali si yimɓe yo nelaɗo landanomo yimɓe ɓen si tawi heɓe humpa andude ko homɓe ɓuri perdude par ce que wiɗe nde alqouranare ko wowlete kande memminawo ko ɗo wowlete fewdiɓe ɗon ɓen ko ɓe wi'a Allah daali yomi lando on onon ɗo est ce que hiɗon humpa andude adama yankoɓe ɓen fof ko hombo ɓuri perdude est ce que ɗon humpa ɗum qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala yarli hiɗon faala yo men humpitu on mi yeeto on ko homɓe ɓuri perdude golle Allah daali alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah daali ko ɓuri perdude fesse adama yankoɓe few wana on ɗaɓɓuɗo visa ha ronki heɓali wana on heɓuɗo visa ari e ɗe leyɗe yeeyi ko harmi wana on arɗo e ɗeɗo leyɗe ha gasi woni duuɓi nogay heɓali hay ko hootira ta kafindira na mbuuɗi hooti qur'ana wi na on perdi yaahi immagol maɗa ka maɗa wakkilo yeeya keyehoye mum ara e ɗeɗo leyɗe ta ko anni e ɗaɓɓugol halal fiwata toro fiwata doomu fiwata ɓeygure mum tilfo ɗum ɗon tun ko jihadi noon ɗum yoni ko a ɓiɗɗo gorko ɗum yoni wallahi amma noon heɓa gongol mi haalani on fi magasin hoy koye e saabije ɗen kala ngal fallira hino dow toon no soki koko sintini wo sintata o tefa ko Australie wonɗa o tefa ko Conakry wonɗa wallahi min mi yi yimɓe wonɓe ka fulawaji amen nder ɓe yata hay wiwgol honno wiyete kas par exemple so tawi ko wonɓe wa dogol ɓe yata pita sakko wona Conakry ma ɗum Australie ma nokku goo hiɓe waɗi ɗon bitike hoy ɗon ɗen hiɓe yeeyude ɗon ɓe darni ɗon ɗen ɓe darni Conakry ɓe hajjoyi ɓe hajjini yummo maɓɓe ben maɓɓe hiɓe dogol tuma on faami Allah tefa kon to hikkorɗa siko Australie wonɗa ka wonɗa o ɗum ko affaire ma noon kanko mo jogi saabi jeɗen fankani hoore makko kanko sintinta ber ko sinti o wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lumin men sintinta sina ber ko men faala sintinde ko joni noon musidɓe julɓe tedduɓe an a waɗay asbabuji ɗin a waɗi ko mawni a holli moodi a yiɗa basal a yiɗa tampere a holli a yiɗa domugol a yiɗa toragol a ari kono joni arsike on ko tagoɗo on jogui
donc wana ko bi mana wi aka perdo ardo wondo duubi nogay ta hunde mar sali o yeltitoyi o arti Allah darina beedo perdi hino do perdo be ben alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya ko bembe yangi mum fo lutti ka adna do arbe ka adda do maddi adna maddondiri e makko desidi kala no gerdete on tigi hebay adna l'akhara no gerdi wona affaire makko dali ko woni perdo wi he mi nyanganaati e o condi e mi darim tay ala wono mi gerda amma sirali ma mi nyang mi tawi ala wono mi gerda tay ma mi na tay dum do ma salia boni donc gore be ambe mi acci be to mi nani kaali sodi leydi darni to mi wata hotirde ni mi ari gaade hay jogo mo mi jamuno ton den o firti ba o yi situation ji din joni mi tawi mi fallir ngal do aka fallirda do marsali cerno condi marsali wallahi parce que bakkatuji din fo ko buri hurbinade ko bakkatu dabbirgol no dagoraki parce que no wodi bakkatuji di watta an Allah yi don da famondiro wi asafrullahi sallim modon do ngara ko akkunde mo mbami kono bakkatu mo tawata joni ko kanko woni koye makko wonda sodude bornoda koye makko wonda yobude ndiyanda yarata dan ko e makko wonda ittude sa okkora e goddo sadaka si wiama fi julirde nen ko idin ittata ko dim bornotoda tay non la sasama maki si neddo sodi doloke mbu sappo o bornike on doloke tay mbuudu goto hino harmi ta mbuudu goto nano dagori o hebori tanke mo borni on doloke ko julta ko ngalla yettata jonno si woni non cerno tawa non concidi wali sion oto wangal ko ittata sadaka kon ndiyan dan salli goto da fu ko harmi ya akhi angom wallahi ana perdi ko dum qur'ana wiata wa ahatat bihi khati'atuhu ta bone makko on hubi ndikemo tawi non sahabajo wakkilike wartagol fi tamaroje tati de o nyaami de tata de dagaki tay mo marno gollowo o wonde okkoray mo nyaama kono ha hande on okkorali mo nyaami sina o lando kon to ittuda so woli o andino laabe o nyaama dañande o jonni mo tungo nyaami o gayntu nyaamude o wi ene konto ittuda de tamarojo ni ko goddo mi wadani duma yagal goddo mi arsiki wadobe ni be arsikobe on say tigi tigi on o yobiti mi dum do o inni e modi a nyammini lanko harmi anadi ko harmi ka bandu an tayle o anda kanko o lojiti ha o barmini dande makko ni ija yalti goddari wi ko hondum ko awartoto o inni mido nyaami do ko harmi dum yaltay ka der reddu an do o inni awa yardi an harin dum hewa o yardi an harin dum hewi o lojito tuti tamaroje ne o wi wallahi si tawno den tamaroje yalti dayno e wonkiji makko din ko hande nyande wurayno o wi sabu o nani ne laado no maka bandu ne irandu ko harmi ko yite suti joni non musibbe julbe teddo Allah dali alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya ko yimbe be yangi mum fo dole mum e haqqille mum e nyenyal mum e technique mum e jawle mum fop lutti ka adna do tawi ko be dabbi kon fo ko harmi ko Allah yida yarlaki be noto yo non joma be aro yaka Allah lan do sibe hawobe taw laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra eyo ko onon ni on arayno do jaka on hebtayno do hande l'akhara ene ko ni kadi ardudon honto otoje mon de woni honto eroji mon din honto jawle mon de woni honto ko ni ardudon do wana garawol na cionci na inde na mbudi na magasin na fuyi na do mojanali on do sabo yanganaki do yangi mon kinki luttuno adna wi e joni yobe udditane sibe jonnuno goddu l'akhara yo ndare
par ce que Allah wi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra. Kala ko ardinan ɗon hoore mo on ko moƴƴi on taway ɗum ka Allah. Tawi noon ka Allah sa waɗi weldi mo yewtalan e fi suka gorejo makko ɓe ala innitude kon to e peeji ɗi Europe ga woni sakko ando ko hombo. On suka o immi o ari Conakry o ardi e 100 000 euros woko argent de poche makko ɓe ari ɓenni ko hiwragol Oustaz Taibou 100 000 euros argent de poche ɗum Allah o lanɗo wallimmi ɓe hiwri lan tum ɓe hooti ɓe okkora Allah hay hunde kono hari hurɓini ke on sayi min ni kaarijo wina ko honno goɗɗo heɓi argent de poche fi une semaine Conakry mo yahi nosugol 100 000 euros naɓuri woni Oustaz ko ɓe jokkani en coni min ƴeetiɓe na yo juule kaɓe won ɗon kadi yaahiɓe ɗo yoolike yoolagol na ha ɗo hatti ɓe yeeti carrément baaɓe maɓɓe wonnema kamɓe tigi tigi on ɓe juulata baaɓe maɓɓe wi gasi joni wallelan mi hoota e so ñawda Allah mi wonata e nokku mo tawata juulatake tawa kadi koko Allah yiɗa yarlaki wona gol ɓe d'accord bon haray vol ko pré ɓe artiri mawɗo tawi kadi ko mawɗo marɗo gonɗinal sina ɗum wonayno ɗon tun kañum kadi nango. Donc ngool kulol Allah ngol yi'oton wiwɗen aventure on wata perdu ko jogiɗa kon valeur ji maɗin te valeur culturelle an a heɓino l'islamu a ari ɗaɓɓere kon tawi l'islamu on heɓinoke ton tawi kadi heɓinoke ton ko wiyete ko baben an mawɗo ni ko baben an ni teddingol mawɓe mum liiƴanoɓe ɗaɓɓa e maɓɓe du'a e barki ɗum kadi en heɓino ɗum ka en ardu e mum ga ɗum ala ga premiére fois an argol Europe koko mbiyawno Iran komin hotata mi rewi Paris mi yi yummirawo fawɗo duuɓi 90 no rondi dongal nomi fotatani mi toon tangal mi yi sukaɓe no wicconoya min barki ala ɗo barki ala ɗo avion je moƴƴeno ɗo e hôtel ji e nafakaji kono ko wiyete barki kon ɗo ɗum mi yaal ɗum ɗo kamɓe goɗɗo no wawi fewtude baabe mum wiya fenayi enen Allah o korali en ɗum ka kamɓe jiwo no wawi wiide baabe mum bon baba ko oɗo jomba tan mi nani min jatodiri waɗi duuɓi 10 haqqilanɗe nangimo mawɗon susta wiwde mi okkatama mo jatodirɗa o wiya kadi min jombindiray e ñalande kaarire ben makko wiya ko honno la wawi tawedno place on heewi ala toon place enen en fina en tawa ɗum ɗon kadi kamen ka tawa mawɗon so nawyi haysimo mari ɓiɓɓe worɓe 10 ko ƴettete ɗum bugoye e maison de retraite tawa goɗɗo ara ɗo waɗa gang okkora mo lekki haka goɗɗo jasinte ko tuma o ɓornana gang ɓiɓɓe makko ɓe o jogii ɓen fof o ala wonowo takko makko okkora mo lekki ko goɗɗo goo o yoɓatata on no ñiddinamo waɗa gang si jonnamo comprimé enen en fina en tawa ɗum kamen ka ɗum ɗon c'est des acquis tawi jaɓɓu e nder ɗaɓɓere nden tawi perdu ko heeɓi kon donc wonowa ɓe rewɓe men ɗi ɓeyguli men kamɓe en ko mandi ɗen a nodda e ɓeygu ma o noto nelamo o waɗa so fokkiti o waynoma amma non ga rewɓe maɓɓe ɓen ga kamɓe gorko nelata ɓeygu mum adiɗo arde o defa sino faala okkoraya sino faala acca ɗon ay goto mbaldi ndin kadi ko simo faala sa ɗaɓɓitimo tum mo ronki mo yettama ɗum ko weekend golle ala hande ɗe wawi yidde kono si golle no wodi mo ronki enen en fina en tawa ɗum kamen ka
donc en fina en tawa ka meɗey yo debbo nodda modi mum police o ayna ha juuɗe modi makko ɗe wattire ɓawo naɓe o enna o ɓuttini ko ndeñande fuɗɗiɗa wulnude en fina en tawa ɗum ko finuɗen tawɗen ka men rewɓe men ɓen ko ƴettoɓe coñci jani ƴetta tiggaje wona fi ko debbo wattoto pantalon no harmi par ce que wonde jangol waɗay ga ma ɓe waɗa pantalon jiguin kono ɓe waɗa dolokke jano juutuɗo har kono hakkunde men Allah sonnaɓe tawaɓe o bayano ɗo ɓen hande ko sonnajo hombo andi patirawo mum goto ka brayi e guin wiya pati an nenan gaari ngari kamɓe brayo to guin ɓe waɗa paɗal kadi ha dow modi ɗum ɗon kadi en fina en tawa ɗum kamen ka joni si tawi en ari ɗaɓɓe ɗe piiji ɓurɗi wonde important heeɓiɗi ɗin ɗin fuutike haray ko perdi mi yetto on par ce que ɓeɗo Allah yetike en na yimɓe ni ko suwa neɗɗo wiya la ilaha illallah muhammad rasulullah o wona e programme Allah o wona tagaɗo ma ɗum o wona babba o wona kulli ko goo e ɗum ɗon ulaika hum kal an'am bal hum adall ɓen hino waywa mummunte wurin ko kamɓe ɓuri mummunte majjude hay mummunte no ɓuri ɓe andude ko watte inna alladhina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulu al-an'am annaru maswan lahum yimɓe yedduɓe ɓe hino ñamano dakimme to wona mummunte dakimme torta sabu ko yiite ngey woni place maɓɓe yimɓe ɓe anndanɗa hoorema a dew o ɓeygu mum o ɓiɓɓe mum rewɓe o ɓiɓɓe mum worɓe o israɓe mum o fof ɓortodoto fubboda nokku gotum ɓe ko yimɓe ni yimɓe ɓe hoddata nokku gotu wondon duuɓi nogay fotton ɗon hay goto hewrata ko goɗɗo heɓata fatunde o yurmina e fus alda ɓe ko yimɓe ni en perday neɗɗanke yagal men ngal e moyen ɓay ɗum ɗon heɓike fi jokkugol ɓe qur'ana wi hiɓe ɓuri majjude mummunteji ɗi ko fi hon ɗum kala o bare ko yoton kala ka bareji ɗi wotti o ko bibana ko seseru woni ko arana yani ko bareru deyru e bareru gol ko ɗum ɗon jogodi affaire hay bare on hay ñaari on kono yaahi ɓeɗo majji kamɓe ha ka tawata gorko jokkay gorko kombo yi bareru no jokki bareru sina deyru ndum gorko waloda e gorko debbo waloda e debbo ha majjere maɓɓe nden e bulaw yagal maɓɓe ngal ari ha ko ɓe tawno no hersini yoɓe waɗu hakkude maɓɓe ɓe holli wondema ɓe fof ko gotum ɓe alama ko ba par ce que anana ɓe inna ko misal mi woni jonnude so tawi jogiɓe ɗe inde no gana kamɓe mi wi ana ɓe inna modi Ousmani Jombi modi Bassirou alay ko almami Idrissa humi dewgal ngal ka coociru nokkel kaari honto almami ɓe woni honto makko ba woni si tawi ko laamiɓe ɓen ka coociji ka église ji maɓɓe ko ɓen ɗo wi'a ko yimɓe diina maɓɓe kam moko baɓe maɓɓe ɓen ko ɓe jooɗoto wi'a humi dewgal hakkude gorko e gorko yaahi ɓe ko yimɓe ni donc yen andu wondema ɓe naɓe hay hunde ko en andu ko addi en ga konta en perdu ɗum sen perdi ɓe ɓiɓɓe men ɓe ɓiɓɓe men si wayiwa ɓe tawa teddinta en yurminta en jentotako ko wowleten ɓe nguli men ɗin en suusata landagol ɓe mbaldi en suusta yamirde ɓe en suustaɓe haɗude ande en perdi aventure men o mi alani en ɗum donc haray e nder aventure on taw ko en andu taw ko heeɓi ko arduɗen e mum kon taw jogitoɗen ɗum ɗon ka ƴakkirɗe ɗaɓɓen noon ko aranɗen kon kono si tawi ko heeɓi kon perdi hay si ɗum ɗa heeɓike ko mere ko ɗum ɗon seydna aliyamaki wal amalu bi tanzil
gollitirgol tippide nden warida bil qalil e yondinorgol seeɗa ko heɓi kon ɗum kadi ko probléme no hey ko noon mo heɓali jawdi foofa sabu ko goto jogii ko goto won sendude yo yondinor ñawore Allah nden e makko kanko yo waɗu asbabuji ɗin sabu on dawgol bimbiyango naata kikiɗe a waɗi sabu on amma heddi ko si tawi ko berko taguɗo on jonnuma o warida bil qalil e weltorgol seeɗa ɓi crise économique perdugol jawle Allah holli en ko capable perdingol mo faala o holli en ɗum leyɗe ɓurɗe bungude nder aduna Allah on famintinni ɓuri mum ala ko kañum woni gendarme aduna on les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre Amérique économie maɓɓe on talli fokkiti par ce que fewndu économie maɓɓe on fuɗɗi tallade hari miɗo New York en 2008 min he goɗɗum arani Amérique ko mawni ko hurɓini ari ha réserve fédérale maɓɓe on ko tata ɗum ɗon nayo wole fi mum sakko meme George Bush hum wi himo landi 700 milliards de dollars sina ɗum Amérique tallike kadi wata ho ɗi ar ndara ton ha tawi si ɗin heɓoto réserve fédérale o memete milliardaire ɓe an dollar suƴƴiti yani ɓe ala imanu ɓe buy warti entreprise ji buy yani yimɓe yaltina golle an a ɓuruɓe wakkilagol e janngol économie annugol no mbuɗo heɓorta ko accali ɓen kon si hendu mum wifima seeɗa terto wata feetu hande Angleterre kaɓe fewndi perdi maɓɓe ko ɓe naati gom ɓay par ce que ɓe yani kamɓe kadi ɓe tallike ɓe ndaari kaɓe hettirta mbuuɗi ɗin ko ɓiɓɓe maɓɓe anglais ɓe e bungoji mum hari ɓen ko seeɗani yoɓata windo bel ko ɓe yoɓata ko windo janga ka l'école ko ɗum ɓe multiplie laabi tati ko ɗum yoɓata joni si janga ɓenni on feeti tali si ɓe waɗal ɗum ɓe wirtoto woni ko ɗum woni grève ji étudiant kala ko jangata hino yalti e nder Angleterre hino sonkano bonna piiji ha nde e ñanden ko waɗali ha hande Angleterre fiɗugol oto wa roi maɓɓe on prince jo maɓɓe o ngal fiɗa British Airways jooɗi ka leydi tawi ɗe immota ko ɗe wirata fop golloɓe fof grève wi si ɓeydanaka wata wurude en rena ɗum donc Allah subhanahu wa taala wi o perdinaymo faala perdinde yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat donc senna aliyamaki warida bil qalil yondinorgol seeɗa ko heɓi kon si tawi hiɗa darori cellal ma hiɗa immade bimbi yahana hoorema artana hoorema kikiɗe yetta Allah subhanahu wa taala hay si heɓaki anda ni goɗɗo ñawano hanki o sokama duuɓi temedere ma ha o maya o yaltataka ka soccanno wiya alhamdulillahi battinami on ɗon anda ni goɗɗo docteur ɓen examini goɗɗo ɓe tawi cancer makko on ko koyɗen ɗiɗi noon taƴete kanko afiya makko on ko si koyɗen taƴete anda daroriɗe ɗiɗi ɗayade wiya alhamdulillahi ka anda ni goɗɗo no mari tato laɓanteɓe ñamete ka labtani an ala e goto waliɗo labtani wiya alhamdulillahi anda no woodi ɓe ala guite ko wona ɓe ɗowede naɓe an hino guite ɗen ɗiɗi wiya alhamdulillahi yetten Allah e ko waɗani en gonta en dullanmo Allah yiɗa ɗum dullanede anda si crise o waɗi hande ñande go hari crise waɗa golla seeɗani yoɓeɗa buy wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nnas hara daraki e monanagol Allah daro wiya ndara o kaari o suka buyata ɗo ɗen ko iwno Fuuta wari Konakri ka salongan ɗo walayno hande solo prix mo mari villa lambañi mo mari villa min ha hande mi ronku feƴƴude kuncurum ɗo min kam mi anda min kanko on ɗum mi waɗi Allah ɗaɓɓito ha anda ko waɗɗa Allah
parce que no wodi yimbe ko hamanibe Allah si be yimo tum be nangondira e makko min kam mi anda ko dum mi wadi Allah mi anda ko dum wadi Allah yettu Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina ali amaki ka ta'rifu taqwa wal qana'atu bil qalil siwi dum wal isti'dadu li yawmir rahib hebilanagol ngal nyallal hurbiningal anden quelque soit PDX ko wodnen dogude ko fop no lutti airport goto mo en tippaki taw ay goddo no wi'a do mi tippike Isro mi tippike Charles de Gaulle mi tippike Hong Kong mi tippike no lutti kadi ka tippaki airport molna do no laakhara airport mo Allah dali wonne ma ala hay e goto si wana o rewa e makko Allah dali wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ala hay e goto e mo si wana o rewa on airport aya go wi inna jahannama kanat mirsadan litaghina ma'aba yite jahannama nge woni tomborde woni carrefour mo tawata wonda juldo wonda kefero a rewa e hore nge yite don aray don Allah dali litaghina ma'aba amma bandi on kanyum non ko ha don ari kanyum fejjoyta aya go non ari firi on don wa in minkum ala hay goto e mon illa wariduha si wana o rewa e magge firugol wariduha aya on ka sot Maryam ulama en ko kongudi didi addi wobbe wi wariduha ko natugol ka der yite tigi on tigi yite ngen wonda juldo wonda annabajo Allah dali mo kala natay ka der yite jahannama ala hay goto tafsir go ko du wi goy parce que on kalima goto ari nokku gotay ko natugol Allah dali yaqudumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sal wirdul mawrud on fa awradahum an-nar na natugol kon senni fa awradahum an-nar kanye wariduha Allah dali fir'auna ardoyto yimbe makko ben o natida e mabbe ka yite Allah dali natanne bonde wadi don bi'sal wirdul mawrud ko duwasi ulama en wi wondema ko ala hay e goto e mosina natay ka yite o woni juldo woni kefero Allah accali yo jeje o wi kana ala rabbika hatman maqdiya sinyama yiltatake bawto jonnon be wi ben ko natugol be wi si yimbe ben fu ukkike ka der yite jahannama gonnimbe ben fewbe ben jogibe kulol Allah gol yite nge wa'ana be wano ngeya wa'anno annabi Ibrahima kambe sumata kambe kono ya akhi si wi'ama nate ka yite tay ko sinato ya mander to ande sumatake ala no hulmini ga wallahi ala no hulmini kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا هوتي من دندب ان هلوب الله ونذر الظالمين فيها جثيا من اتبان دي وندرتم هاي سياغو آية انكو هولي كو ناتو قلنا ونذر الظالمين فيها اني ناتاما توقع من اتشا يدو ببندرتم وبي واردها كو حديث من الله صلى الله عليه وسلم ماكي في سراته وندما كو رواي كو هوري pong no lakhara jundini no buri duubi wulure distance on seweni no buri lebol mbay kowol tawa kadi no yejaade tawa leyton ko yite tawa kadi ko sanga nibbiti ka jungo faljata hunduko ko fewndo don do rewoyte cerno kala wi rewoy hore do no wiete sirat jonno on airport lo musabbi em kala hewtay don on airport don no musirti airport yi gaadi parce que gasa ari marsali ayil titoto parce que dan andi boy don considérer argol Europe gaba Amerique ko natugol aljanna si yangama fi da bangol suka on visa si hebike hakke ma ko fi dum tidina na yo innita sakko bonta bay kunkun hebuno kaydi unkum ya yumira won do fuuta leyto tata bi Allah afi adna wi ali pinere oto ta on kan no wi ato pay kunkun hebuno kaydi unkum ta na yo innita na visa o innita sakko bonta iwi nyande wi aw ambarki ke Air France o fokkiti
reedu fof no taƴi goto ñamata yarata anda so natoyi are ɓe nako no kun pay kun natuno o nata ano dey mo ka aéroport France sabbe mo yontore nde ñande wartay kono amma mo aroyi lakara ka airport ɗa tawi marsali ko ley ton le yite jahannama o sutti ko ɗum seeda alemaki wal istidadu li yawmi rahib e heɓilanagol ngal ñallal hawningal hurɓiningal kala e men no préparde avenir mum kala e men no darde fi tumbul leydi e fi no pay koye jangira e fi ɗum ɗo e fi ɗum ɗo e fi ɗum ɗo Allah no landi en ko honɗum kadi jelu kadi heeɓi fi lahara on ɓay pellet buɗɗi heeɓi kadi ganno sendiren ɗi heña ɗuma yaka compte la ɗuma ya ɗuma leyto ɗuma on tigui accu secours ɓay anda hajju e laafi fami Allah non daali ɗin sendaɗi ɗon ko jelu kadi heeɓi fi janggo on fi lahara o ya ayyuhalladina amanu taqullah wal tanzur nafsun mada qaddamat li gad hey ko ono yo gonɗinɓe huule jooma moom yo wonki ndaaru ko honɗum on tigi heɓilani lahara on kadi janggo on kadi honɗum heeɓi kadi fi lahara on ɗo kan no waali no sabbi en donc seydna aliya kanko ko ɗum ɗo o wi ko wiyete taqwa ko ngol ɗo noon kulol Allah ngol battinayi e gurdam maɗa ɗan an o neɗɗan gan o ibnu adama c'est-à-dire l'impact de taqwa sur la vie mondaine, la vie d'ici-bas. Il y a l'impact collectif et l'impact individuel. C'est-à-dire kulol Allah ngol hingol battina e neɗɗanke on en tant que kanko sa heɓi kulol Allah mi yetade on goɗɗum wallahi kala ko wona yangede kon fof kulol Allah heɓi garay fof newike parce que sa heɓi kulol Allah Allah newinante programme ji ma ɗin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mo huli Allah Allah daali o waɗanayi mo yaltirgal e kala probléme kala muskila kala probléme Allah sortay mo e nder muɗum o arsikiramo ka o miijoraka o sikkira parce que yimɓe buyi sendidirali jawdi e arsike ha jon ko ɗo woni ɗa wawi muɓude ɗo jawdi ha ka asamaw amoɓi jawdi kono ko woni arsike ma kon ko ɗum ñamata ceerno no woodi woɓɓe ɓe Allah jonnata arsike on kun tun ta defaɓe programme uji société nokkel kaari jawgiɗa ɗumaɗa ɗe otoje ɗa ngalɗa ta ɓe defa tum ɓe fawa ko tawa ko beru ko ɓe ñamata kon e nder muɗum ko ɗum woni arsike maɓɓe on Allah noon danda woɓɓe go contrôle gol ɗum fop o sintinanamo arsike makko on ɗa mo ɓornade mo ñamude mo fa ɓeygurden to hino marsinde cuurum kun kadi birkire kadi no heɓade seeɗa seeɗa tawa giya jawgi ala donc musidɓe julɓe tedduɓe yen faamu wondema ngol ɗo kulol Allah ngol battina e neɗɗanke on wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra mo huli Allah Allah waɗanaymo fiyake makko o fuu kala ko o nangi newende Allah newinanaymo programme makko o simplifiyanaymo affaire ji makko ɗi kulol Allah ngol a reway Allah seeɗani heɓa baraji buyi bandi ñamay ko ñaami wo ndaaray ko ndaari wo ɗaɓɓiray no ɗaɓɓiri wo tawa Allah haccitaka yiɗa ɗum yarlaki ɗum jokkay Allah wiya astahfirullah laabi wulure wala juulude itta sadakaji ɓay Allah no yurme windana ɗum poyen hun gotum faɗano kam o okkude kono ɓaya yangi kami windanima gotum par ce que ko bandi wallahi neɗɗo hulowo Allah subhanahu wa ta'ala wiya astahfirullah nde wotere pet Allah windanamo pelle baraji pelle baraji Allah windantamo wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhimu lahu ajra mo hulkira ɗum inna alayna jam'ahu wa qur'ana ko menen moɓata nde men jande nde na affaire ma non ko menen moɓata nde alqur'anare men jande nde fa ida qara'nahu fattabi qur'ana si jibrilu jangi jokkumo tum tawi ko jibrilu jannatamo kon ha gasi yonata no woodi kadi ko ɓeydoyi ton summa inna alayna bayana menen kadi ɓanginana mande hande buy e men ɗon wakkili yoɓalngol ɓiɓɓe mum million ji janga e l'école ji alyahuda e annasara
wakkilaki yoɓangol ɓiɗɗo mum ko ɓuri e fanɗude fecca pecce nayi ko yoɓata konka annasara yoɓanamo hunjo alqur'ana buyno konti wondema hunjiɗo alqur'ana ko tampuɗo ko baaso ko kala waɗɗo université yalto e wo ko o woni mo ko baawo tawi noon alqur'ana nde a wawata hunjade nde jiɓoɗa no wuurira manquireɗa dépense na gonga wallahi allah dal inna hada alqur'ana yahti lillati hiya aqwam nde ko joggi doole kam nde suti nde muuti jangata nde wona tampuɗo wona miskino par ce que hinde mawni ko woni e mayre ko allah tigi prépare nelaɗo wi attention mouhammad prépare moƴƴanani mbiɗo fayi poddagol e maɗa ko teddi inna sanulqi alayka qawlan thaqila miɗo prépare bugagol e maɗa konguɗi dolnuɗi wa qur'an ya akhi donc ɗum ɗon wiyete kulol allah ngol kulol allah ngol hino battina e jama si yimɓe huuli allah allah newinanayi ɓe gurdam maɓɓe ɗan si ɓe hulali allah ɓe kamɓe probléme e heege e sonsoli e angal sécurité ɓe tumbodiri hari konakiri koore towuɗo hari ko sirete tun wigol maadi wi towungi kuuru sirete tun jon mo kala danani hoore mum sireteru mum ɗum par ce que tawi yimɓe ɓe feewa hatta ɓe soko Allah dali walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah dali hara yimɓe ɓe huluno Allah ɓe gonɗinimo ɓe hoolimo o waɗa udtanano ɓe moƴƴereji kammo e ka leydi kono ɓay ɓe yeddi o nangiri ɓe yangi maɓɓe kin tigi o nangiri ɓe golle maɓɓe ɗen ma o nangiri ɓe ko ɓe faggiti kon e golle bonde kono on nangirede golle mum ko ɗuma jombuɗa ɗo sonnajo yangoduɗa e makko ha o ƴetti reedu yangoduɗa e on bobo ɗon ha o ƴoƴi becce ɗen haari maaro on daro ƴetta finkari wiya sa naɓa Allah garop mi warete andi ko yangima kin Allah nangirma yangima kin tigi Allah nangirma ma ɗum saabu bakkatu maɗa o madama yimɓe ɓe hulali Allah Allah wi ɓe ɓuttintaɓe wonata e jaam ko ɗum waɗi si suudu sumi Konakiri fof mayay par ce que sa yi ɗum no sokke bapangal sokke waɗe bogoro waɗire nder ene ko bonoji sabba aray ɗon jemma ko yimɓe hula yimɓe ɓe feewa gurnan ɗam ɓittinoke sa naɓi otowal ma ka garage ƴetta tamma on fof par ce que ko ya ayno wata pièce ji ɗe wujde perda tamma on fof par ce que mo adduɗa yo wattu o a hoolaki mo feewa sa dari ɗon perda tan hatta kadi ko faala wadde ko waɗa ma bon ala jeen ko ɗum ɗo wonno on tampinde ko ɗum ɗo change ɗa andi ɗum o ƴetta toon pièce wi koro wi ñolgui e auto wi go adda enna ko ɗum ɗo boni ka auto moɗon haray ko ɗum ɗo sodoyte Madina joni jon noon ɗe wawi yadude jonnamo mbuuɗi ɗin o kuylita o gera ko faala ma ɗum wiya o yaaday jinɗo Madina fof perda tan kadi o artira kadi o kuylita ɓay simo falama kuyltude o kuyltete tum ko andir toon ɗum ko angal peewal a yiyay goɗɗo moko ba marɗo ɓiɓɓe ɓeygure o yoɓay joddi suudu on o uddita atelier o wattane otowal ngal ha gasa wiya ko jeeloyna ndaare ko heɓuɗo o régilinoma o sirinoma ko ndaare ko heɓuɗo wo no wawi wurnude ɓeygure makko ɗen ga suudu ɗum wiyete angal peewal mi yetto si tawi kaka buuseri arɗa sodugol tew buusejo on baskil on darotako ala je waɗa kilo jelo ko honno par ce que ka ɗuma ka poids watte ɗon mo waɗ ɗon ko teddi o accitay tun jooɗo sa yi noon no jooɗo ko on to peesete soda kilo tati daroyata ko kilo e feccere o ñamima kilo e feccere yaahi no yurmi siko nebbannay soɗɗa no waɗa beurre siko kosat no ɓeyda ndiyam ko soɗɗa o pooti kun no tappa ko hatta ɓen ɗon frappire solsoli wi e heege angal sécurité bon siko ture no ɓeyda sooda fof gastrique nanguino nebban ture ɗan ɗanotako onon o hii ɗum ha hande sooda no waɗa e mum ha yoni ari ha tawi yimɓe ɓe joni hay ñamugol tewuɓe hulino par ce que yiyama nokkeli buy ka bare hutta gurdam goɗɗo ko ha ɗo ɓittoto ka ɓay Allah hulaka wallahi ɗam ɓittoto ndaare kon ɗum waɗi si arɗo ga wo geecum kum jalbay
hewtuɗo ga o wawi siko yontere a taway wawi wastay ko laboratoire o naata o régula faami ko par ce que ko honɗum ɓe anda fi lakarana affaire maɓɓe kono nunɗal ngal ɓe haldita ngal yo ɓe waɗu ɓe waɗay si ɓe innima o ɗum ɗo ko piihoy 50 woni e nder o carton ɓe moƴƴinayi 1 milliard muɗum tawa hay gotum mankata si ɓe wi gollanan ɗum ko ɗum ɗo mi yoɓay ma sa golli ɓe yoɓete piiji ɗin fof kala nunɗal maɓɓe ngal fii no wuurire hiɓe jaɓi kamɓe ko ɗum waɗi si Allah subahana taala newinani ɓe gurdal hino courant hino ndiyan hino ñamete moƴƴo hino ɓuttu hino sécurité piiji ɗin fof ko par ce que ɓe nunɗi e yimɓe ɓen ko ɓe wi alla ilaha illallah kon ɓe fottoye lakara kamɓe Allah ɓe famondiroyay toon kono ɗo on madama hiɓe jokki ko feewi kon ɓe ala probléme ɗo an gonno julɗo wi o la ilaha illallah o juula ɗuyta baskile tappa potihum jilla kosan sansindira piéciji yimɓe ɗo a yiyay moko baaɓe ka men tawa ko hay e hunde ala tigi tigi on ko ɓe jokki kamɓe ɓeygure maɓɓe ko landiɗaɓe woɓe mari si tawi ɗa faala terrain ka takko ndiyam miɗo mari siɗa faala ko lombotoɓe hakkude jeyɗo e soodowo heɓe wuuri ɗon fanki bude ɓe aray ɓeynna jon terrain on awa haray dey si tawi ko oɗa priɗa yeyɗa haray ko amen ko menen yaltata ɓeydu sattinana oɗa ala jeng haray wakkile ɗon yimɓe buyi ari ɗon wakkile ɗon min fusa on ɗon hoore nden tawa ala hay goto mo halfinta hetta par ce que sa halfini ɗo goɗɗo hagas bon mo joganelan ɗi o 1000 euros mo halfinɗa o wi bon awa haray prévenal an nani nde ɗaƴanta bandiyagal ɓurungal bon nde ɗaƴanta o andinalal law nani na kalifu halfina goɗɗo 1000 euros ha gasa o yeetoma nde ɗaƴanta 1000 euros o ya wodle wolam mo yontere ado a ƴantutemo donc andi alhaali haray mais mo yeyɗi ka siko a jon hakkil walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun amma ka gaynitagol conférence an on ko yamodirɗen yandi en torodiri fi Allah ka dina men e ɗi jikkuji men moƴƴi labaɗi o civilisation men fotuɗo no wodi ganɗo winduɗo livre o wi l'Afrique au secours de l'Occident oɗa monsieur Roger Garaudy dans son grand ouvrage la biographie du XXe siècle le testament philosophique de Roger Garaudy mo windi ɗon sous-titre o wi l'Occident est un accident donc so yii c'est à dire ɓe hani dino e pinal maɓɓe ngal ɓe mapodi e maggal an noon ko ɗum wonɗa nokkude ko ɓe ani ko ɓe woni hay koyde kon an ko ɗum wonɗa nokkude tuma yiɗa suka wi paygi no yuppi tuuba waɗi hotanur waɗi paɗingi 5 kilos yiili kepiru ɗum c'est quoi ça so wondi ka duuɓi temedere a wonataɓe aduna wonataɓe ɓe andi kadi ko an ɓe andi ka iwruɗa hiɓe andi ko an hiɓe andi ko iwruɗa ɓe andi a wonataɓe ko honɗum jembintaɓe hoore ko boni ko e hoore yeddugol Allah haɗi respecta culture ma on par ce que sa perdi identité ma on a perdi hara a watti hoore ma fattujo c'est à dire ala ka jeeyaɗa ala culture ala ka humiɗa embale mo akkiti civilisation islamique mo akkiti civilisation peewal civilisation laaɓal docteur Maurice Bucaille winduɗo la science la bible et le coran ko woni sabu o naati l'islam o kawtiri o julɗo o tawi o julɗo ɗo salligoto laabi 5 e nder ñallal ngal o tawi o no laaɓi sabu ngal laaɓal ko médecin jo o inni médecine on no recommandi laaɓal o naati l'islam an no jokka neɗɗo yahowo hurgo tawa watta ndiyan ko kaydi yiidowo e ɓeygu mum lorta ko longal kon ɗum jogoduɗa haaju e o na majjere ni e bewre donc watta en perdu ko torodirɗen jikkuji men moƴƴi naamuje men labaɗi wonden e majji ɗo ɗaɓɓen arsike men no dagori no laaɓiri ko wonata kon sabu ha tunina jawle men tunina hajju men ɗa jogii mbuuɗi ɗin a susta hajjinde nene ma sabu ɗa andi ɗi laaɓa hiɗa jogii mbuuɗi ɗin a suusata wallitade fi juulirde ka mon ɗa andi kadi iwi lette ɗen kaka aduna ma ɗo fuɗɗanima taw na noon fere noon lakara
en tori ke sonna ben yobe teddi modibe mabbe ben be anda wata be jettu hoore mabbe be hiwro rewbe heferabe ta ko be burani be modi mabbe rondido be yobani be visa wadani be piji din fop hande fi be heba do mbuko e jungo porto hoy tawa we mimmi hebino ko tindinan mino do wonirte Allah wallima anko kefero jottoda yeto ma si modi ma jaabe kema ko ya jaabo mo hare no do numéro a nodda lan do si modi ma lande kema fi baldi salo so dum manni ken do numéro nga nodda lan do ta ko kefero kef anko on jokkata dampa modi ma accitama no bikkoy koy duudi seeda bayno andi hendo to mbuko e der mun ko faala ko dampugol modi bon o pili bagage fiyo jeeru koye mbukoy ha honde tuma kala debbo waɗuɗo ɗum hara yo signodo e Allah kadi o mayata kanko yo signo o mayata aduna ɓay tum o dampi modi makko o dullani modi makko saabu koye mbukoy social o ha gasa yo signo ɗon kadi o wuuray hara o mayata aduna tawoy Allah dey par ce que hadis o wi kala sonnajo mo modi mum seytinani Allah hakkitaka ko rewatama ko une fois tum modi ma seytinani ma hawra toña sa fala ta juuɗo ta horu ta janggo ta ƴettu tonci l'islam haray a perdi donc ɗum ɗo essentiellement torondirɗen exposé an on ɓay haray question ji no woodi say kuɓ en ɓeydi tay o yafanto lammi darawa fewno ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh